Espiritu. Amen. Kapatadan timong anak na lingnuan na induta mo, makatipon tamo arap ning makapagmalang larawan. Ban parangalan taya at manalangin para kinanggang kailangan tamo. Uli na ningeta matampang anak, aduan tapa mo, ing pakalulu at kapatawaran ng Diyos. Itamungan po, mapamakalulungig pa, tinubod ming dibinong anak mo, banat busa na kami, kapamilataning kamatayan na, at pangasubling mebye, at bandi na kaming bayong bie. Uli na niti, gawan mo kaming anak mo, ban mikakalugod kami kang Kristo. Emo may katapilan king milabas sa panahon, kilingwan miting matas at angalan. Mikasala kami karingkekeng kapatad, lepas tanganan da ka. Mapamakalulungig pa, patawaran mo kami, king pamanisiming mataktak king kasalanan mi. Aduan ming pakaluluan mo kami, mibiye-biye kaya sana kapilan man, antimong tunay mong anak at tapat. Panalangin ng nobena, itamungan po, pakamalan na indo ni ngalananggang sao, manibat king krus, Jesus, binyela ka kaya kami, ban maging indomi, ikay maganakan dili, ing malugod dili, karing sablang indo, malugod mo kayang balikdan, ikaming kaya kang anak, ngeningaduan mi kaya kang sao, hanggang kailangan mi, lalong-lalo na, sanbit lang tala po rin kaya katang kayaduanan. Pagyabi tayo naman ng kapayapan pilatan ng Ukraine at Russia. Inyang at tsuka pakete king yato kaluguran na indo, birya namang dinagi kaking kasakitan na ning kekang anak. Uli ning sikanan mong ibat king kekang kasalpantayanan, ampon ka panaligan, king lugod ni paning Diyos. Tinggap mo'y kayang kaburian, ang yang emu atalos. Ikami man ating keng krus sampon kapag subukan.
Paminsan-minsan may bugna keng misaldak akapibabatan. Lusok ming pakamala na Hindu, idake mo kami king maragul mong kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos. Ipaganaka mo kay kaming alampat na, ing lugod ning Diyos kay kami. King pakibatanungan ding panalangin mi, king bagyan ng makanano ng lusok, makakayap kay kami. Pasiknangan mo na rin puso mi, ban adalami ang krus, antimo ing dibinong anak mo. Saupan mo kayang makatalos, king nino mandarake king krus ng Kristo, alang sala ing dumakaya naman, king pangasubli ng mebi. Lusok apakamala na ito, nangisipan mi na rin keng pigagap, mo pabusta ning kalingwan mi, ing kailangan ding aliwa. Maraguling lugod mo karing aliwa. Saupan mo kaming ayapusan da ka, kabang manalangin kami, para karing kekeng kapagnasan, at para karing kapagnasan da, ring hanggang at tsuketi, makipagnobeno. Pagamuha mo mi keka kekeng ito, saupan mo kami sanang magdalang kapasnawan, karing masakit, ampon magingalo. Dinan mo lang kapanaligan ding kalulo, at dingalang kapanintunan. Pamatulan mo na ring malungkot, maging mayensay kasakitan ding maliligalig. Ituro mo'y katuliran karing liligalig karela. At ibalik mo king Diyos, deta hanggang linapastangan kayo. Lusok pakamala na Hindu, saupan mo kaming mangilag king kasalanan, ami kakawani kaya kami, kingig paming at tsubanwa, at king balang metong at metong kaya kami. King mitmong kapanaligan kaya ka, bibili ming sarili mi, lalam ning mantuning mapanwalo mong Hindu, at panatag kaming manalig, king mayupaya mong kasaupan, yanasa. Panalangin para king pibale-bale, itamongan po, induming alananggang sawop, pinili ra kang reyna ning kekeng pibale-bale, bendisyonan mo na rin kekeng pamilya, king malusok mong lugod Hindu. Manano na sana yung sakramento ring kasal, buklura na lang matalig ding may asawa. Ban kanita, manatili lang tapat king metong at metong kapilanman. At may kalugod la, antimonong makananong lugod ng Kristo, king banal ay iglesia. Bendisyonan mo na rin sa blang pengari, luguran dalasan at pakamalan, ding anak, apenibala na karela ning Diyos. Ibira sanang parati karela, ingalimbawa na ning tunay biya Kristiyano. Saupan mo lang paragul ka ring anak da, king lugod at takot king Diyos. Bendisyonan mo ngan ding anak, banluguran dala at igalang, ampon pamintuan ding karelang pengari, king malugod mong kalingapan, karin milalalong ipanibala, ring kaya nakangini. Dinan mo kayang masabal king dapat ming dikilan, bangawan ming kekeng dake, kanita, maging santungani, ning kapayapan, ingke kaming pibale-bale. Antimoy sarili yung pibale-bale, karin Nazaret. Ikay kaya kaming uliran, saupan mo kami, bandago laldo-aldo, intune ming lugod king Diyos, at karing paraming tao. Ban kanita, ing katuliran, ampon kapayapan, masayang magari, king kabilugan ng pamilya ning ketawan. Amen. Kaya duwanan king alananggang saw, Santa Maria, Santang Birhen kinaglingalang bakas kasalanan, kekeng Hindu ning alananggang saw, ikeng makasalanan mamasa kami kekang. Ban maging tapat kami karing kekeng pangako inyang may binyag kami. Ban mikatmuan kami king banalay Espiritu at maging matatag kaming talapatutu king lugod ng Kristo karing hanggang tao. Banal dualdo lalo kaming maging kawangis ng Jesus, antimo ika. Ban maging mamu kami at mapakumbabalob, antimoy kang anak, Yesus. Ban pitakutan ming pangabating na ning pamikaluguran mi king Diyos, kabang-kaba, pauli na ning kasalanan, ayemi sinisyan.
Ban paratiming pagdulapan ning pakalulunat kapatawaran Kristo, king sakramento ning pamagkumpisal. Ban atalos mi kinging Diyos magsalitaya kay kami, karing mga palyari kimbiyemi, aldo. Banaldo-aldo, manalangin kami, king mitmong lugod at kapanaligan, lalong-lalo na king oras ning tukso. Banatalos ming ulaganing pamanyamba king Diyos, abe-abe ni king Eucharistia. Badaguling lugod mi kang Kristo, ampon ka rin paraming tao, kapamilataning maralas sa pamakinabang. Banigalang milaring katawan mi, anting santunganing banal na Espiritu. Ban magkapilit kaming maging tunay Kristiyano, kapamilataning malugod ming masabal, karing aliwa. Ban napakilala ming dangala na ning pamagobra, kapamilataning pamanyapat mi, karing misming obra mi, king mitmong sipagan at kalausan alum. Ban patawaran nila manibat ka rin puso mi, ratang linapastangan kaya kami. Ban akilala ming dewa ka na ning pamagdulap king sarili ming kapakanan, nengatin namang mapiperwisyo, karing aliwa. Ban gunyat kami para king matulid a pamipalaganap, king pibandyana ni tingyato. Banidake milaring aliwa king pilingan mi para king ikasaplala ning komunidad. Bantanggapan mi keng katungkulan king komunidad king espiritu ning tapat apamanyuyo. Baning banal espiritu tayranit pasikinangan ni Santo Papa Francisco ding obispo ampon ding pari. Bani pagkalubanan kaming dakanabukasyon king pamagpari at biye religyoso. Ban adalabing belwan at lugod kang Kristo, karetang epa makibalo kayo. Ban king narumang atutuklasdat apapalto kaya panding tao, baluming kilalanan, kingin Diyos sing may kiupaya kaya kami ampon king sabla. Ban king oras ning kamatayan, makasadya kaming lungub, king karinaning igpang at banwa. Ban kanita matya kaming at king kapayapan at pamikasundo kang Kristo, ampon ka ring paraming tao. Ban mi pamatulang kami, king kamatayan daring pakamalan mi king biye, paulining kapanaligan mi king ginong sinubling mebye. Banding kapatad ming may ngayaw na biye, agad na lang midakayanan king pangasugi ng may biye ning anak mo. Ngini po tayo tamong manalangin para karelis sarili tamong kapagnasan. Itamungan po. Banala Maria, saupan mo kami karing kekeng kailangan. Ipanalangin mo yung kabilugan na balayaning Diyos. Manano na sanang may payabot ngan kaya kami, ing alanangga mong usaw. Ginoo, binyene Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang sumawag kaya kami, king balang pinandit. Ibiyam kaya kami grasyang magsakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Yanas.
pasiglaw, tamo po at pangadyan tayong orasyo emperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami, aminan mi na rin kasalanan mi, at mapapakungbawa kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran, ampon biye. Lalapit kami keko, kaniting masipita pa mangailangan. Aduan mi kekay, kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal at tao. Aduan mi ni keko, ing balikdan mo kaming mit mong lugod. At iatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Intakot mi king sakitan kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin nila ring sablang lilingap, karing ni salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaning ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling yaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagko sumukeng ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasio, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayongan. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pagkiabeta lang ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intentiones. Ding sponsor, king pami parangal, kang San Jose, esposa ng Maria, Janine Ley Labitag Oliveros, Minerva Laus, Dominga Gutierrez. Pasalamat, dading makatuki, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Belina Katikbak, Ditsen Lito David and family, Glenda Manalang, Joward and Michelle Torres. Special intention, Belina Katikbak, Jaime Lorenzo Lim, Joanne Rose Tolentino and family, Kapayapan Pilataning Russia and Ukraine, Rosario Bondok, James Lorenzo Lim, Christine Joy Rubio Bautista. Ordained Anniversary, Father Kenneth Alde. Birthday Thanksgiving Daddy, Fernando Calma at Gregorio Bondo. Speedy recovery,
Jesus San Luis, Chismer de Alca, Mauring, Mangina. Hiling Bertrinidad, Mario Supang, Lerna Panganoran, at Lina Bonus. Ang timurin ding sablang kaladwa king safe travel ng Waino. Ang timurin ding sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwa dadi Oscar death anniversary, Shera Indra, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Angela, Nestor, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Eliseo, Crescencia, Tomas, Eupemia, Rodolfo, Librado, at Jesus. Magkiabitan po king dalita pamuklat. Kinugining ipahan po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kaya ka timurin. Maya pa abak kay kaingan po. Maya pa. Tsutana king kanam tanang pamagsadya para king pesta ng kaluguran tang Iapong Jose. Nya batang abebe matampang ganap kaniti aminan tala ngayon rin kasalanan tamo at aniran ta pa may lunos at kapatawaran ng Ginoo. Ikang Diyos sa maglapo king lugod ay kukupas Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang sinubling mebye king kadungaldo kay badda kang timpanasan at pete rin kay kang kasalang Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Iking dinatang para sa iwan na neban sumuyo at idaw nin biyemo ban mayat busla ring kasalanan Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paintutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad na ring kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alangang Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ituro mo kaming may biyebi at tapat at mahayap. Pasiglangan mo kaya loob kapamilatan ning kaya kang pamalantabe. At yatat mo kami king biyalang hangga. Itihadon mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo at ning Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Magiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibad, king libro ng propeta Jeremias. Ding tao Huda at ding memalen ning Jerusalem, ngara, tara gawa tamong kapanyiran, laban kang Jeremias.
At din namang pari at turo kaya katamu. Atin lalaking biyasa amunye payo kaya katamu. At propetang manaral king amano na ning Diyos. Tara, idalum tayo at tuknang tanang makiramdam king sasabyano. Inya nga kung menalangin, Ginu, pakiramdaman mo sana ing sasabyan ko at pakiramdaman mo sana ing sasabyan daring kalaban ko tungkol kanako. Ing emayap wari, yung ablas ning mayap. Ginawa na lang kulkul para kanako, ban ka rin kumanabo. Ganakan mo sana, nung makanano kung linapit kaya ka, at migsalita para karela, ban emula arapan, king kaya kang mwa. Amano ning Ginu, Salamat, King Diyos. ulining lugod mong ekukupas o Ginu, iligtas mo ko. Uli ning lugod mong kukupas o Ginoo, iligtas mo ko. Iligtas mo ko, king inumang dang silo ka ko, uling ika ing kakong santungan, karinggamat mo. Ipanibala ko ing biya ko, ika ing migligtas ka ko, Ginu, o Diyos, tunay kang tapat. Uli ning lugod mong kukupas o Ginoo, iligtas mo ko. Daramdaman ko ang pisitanda ko, tatakot ko no ka man marap, uling misan metong langan, banbiya ko karelang patayan. Uli ning lugod mong kukupas o Ginoo, iligtas mo ko. Dapot kaya kakumanalig o Ginu, kakong sasabyan, ika ing Diyos ko, ing biya ko at karing gamat mo, iligtas mo ko karing kalaban ko, at karing lulupig kanako. Uli ning lugod mong kukupas o Ginoo, iligtas mo ko. Parangalantaya po yung maya pabalita. Mapalad laring misinop king amano, kilubding pusong mayap at mapaminto, iti manatili ang gana king mikabunga. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka timurin. pamamasa king may babalita ag pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon ito, inyang pauketya Jerusalem Jesus, kelilwa na laring 12 alagad at pekisabyan na la kabang lalakad la. Nga nakarela, laban nyo, paukyata mo Jerusalem, at karin manabuying anak ning tao, karing gamat da, ring pamuntok da ring pari, at karin talaturuning kautusan. At ulanding mate, at kaibat ibiere karing gamat da ring pagano, at insultwande, at panasakitan, at ipakure king krus, at king kalungaldo, subliyang me. Linapit siya kanita kang Jesus, ing asawa ng Zebedeo, kaya binala ring adwan ng anak kalalaki. Huling atin niyang buring adwan, di no kuya harapana. Nanong buri mo? Nga nang kinutang Jesus. Nga nang may kibat. Ipangako yu sana, king dening adwan kong anak kalalaki. Luklukla king bandayong wanan, at kayli, potang miras na yung pamagari yu.
ay balingadwan nyo. Nga nang may kibat Jesus, kalingadwang anak kalalaki. Api ba tayo kaya, ing kasakitan, ang malapit ko ng pibatan? Opo, api ba tami, ngarang may kibat. Ing kasakitan, apibatan ko, pibatan nyo naman. Nga nang Jesus karela. Dapat alay ka na ako, ing mamili, nung nino yung lukluk, king banda kong wanan, o king banda kong kaili. Deti, para kareta lang pagsadya ng ipa ko. Inyang dindam deti, ring apulong alagad, mimuala ka rin adwang mikapatad. Nga pepalepitan na lang Jesus at nga nakarela. Baloyo king ding mamuntukan karing tao, pag ginula karela. Ading sasakop karela, pakilala rin karelang kayo pa yan. Dapat makanyan kaya kayo. Nangingino man kaya kayo, bisayang maging marangal, sukat siyang maging talasuyo daring sabla. At nangingino man, bisayang mamuntukan, sukat siyang maging talasuyuyo. Anti mo yung anak ng tao, di natang bansuyuan, naneban sumuyo. At iyayin ng biyena, ban mayat busla, ring dakal. Ing may pabalita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurihan kay o Kristo, makiramdam tamo po king umili. Magwa-1 year na naman po nung huling naghigpit ang ating gobyerno, pamahalaan sa mga protocols ng COVID. No? Sa bagay po, mag 2 years na, no? Nung nag-lockdown tayo, mga March din yun No, tuwing yatang sasapit ang Holy Week, doon parang mas naghihigpit. No, sana this time wala muna. At talagang pababa na po yung case ng COVID. No, kasi last year po biglang hinigpitan ng mga protocols. Tandang-tanda ko po noon, Palm Sunday ang simula. No, at siyempre, yung mga nagsisimba, nandito na, pati matatanda, na noon pinagbawal muna ulit yung mga matatanda dahil wala pa namang mga bakuna noon At alam ko po kung paano mayroong nagalit na mga matatanda kasi pinagbawalan sila sa loob ng simbahan. No? At mayroon pa mga pulis doon noon no? At pinuntahan pa ako dito sa likod. No? Pero ito pong mga ganyan na ginagawa ng simbahan, di ba o yun, bawal muna yung matatanda, hindi naman batas ng simbahan yun Sa simbahan wala namang bawal na matanda o bata kundi batas ng ating pamahalaan. At sa meron po mga bagay-bagay na dapat magpasailalim tayo sa ating pamahalaan. At isa na ito para sa kapakanan at kaligtasan ng lahat. Sa dapat susunod tayo. Kaya noon po, yun ang pinairal natin. Pero alam ko po, mayroong mga nagalit na mga parishioners natin. Pinagalitan ultimo yung mga asarets. Pati ako. Baka mayroon din nagmura sa akin noon. At sa mga asarets natin na siguro normal kasi nasaktan sila, kasi pinagbawalan sila. Pero kung unawaan po natin, ginawa lang naman ng simbahan ang nararapat. Sumunod lang naman ang simbahan sa batas na pinairal ng gobyerno. Walang masama sa ginawa ng simbahan kasi naging masunurin lang sa gobyerno. Pero ganun naman po yan no? Gumawa ka ng mabuti, may magagalit. Gumawa ka ng masama, lalong may magagalit. Pero ika nga po, mas maganda na yung ginawa mo yung tama. Maganda na yung sumunod ka sa ano man ang nararapat. Na kaysa sa gusto mong baluktutin ng batas, na pagagalitan mo yung sumusunod, gayong ikaw ang bumabaluktot nito. Na dapat ikaw ang pagalitan kasi pilit mong binabaluktot, sinusuway ang batas. Pero ito po yung realidad na
hindi lang yung mga gumagawa ng masamang pinagagalitan, kundi yung gumagawa ng mabuti, ang kuminsan kinamumuhian. Na ika nga po, yung gumagawa ng mabuti, galit yung mga baluktot. Yung taong nagsasabi ng totoo, galit ang mga sinungaling. Yung mangangaral ng simbahan ng katapatan, honesty, magagalit yung mga magnanakaw. Lagi naman pong ganyan. Pero ang simbahan laging nasa panig ng kabutihan, nasa panig ng katapatan. Hindi pwedeng kumiling at pumanig sa baluktot at masama. Hindi baling ito'y murahin at pagsabihan ng masasama. Ito po yung nilalaman ng ating unang pagbasa. Kung paanong itong si Propeta Jeremias na pinangaral ang salita ng Diyos, ito ang binunga ng kanyang pangangaral. Pinagbabantan siya ng mga tao na nakarinig sa kanyang aral. At dito, noon pa man pala meron nang nagbabas. Noon pa man pala meron ng ganyan na yung mga gumagawa ng matuwid, sinisiraan din. Kasi yun ang nangyari kay Jeremias. Sabi niya, tara, gawa tamong kapanyiran laban kang Jeremias. Kaya ito po yung dasal ni Jeremias. Ginoo, pakiramdaman mo sana yung sasabihan ko at pakiramdaman mo sana yung sasabihan da rin ding kalaban ko tungkol kanako. Ing mayap wari, ing ablas ning mayap. Bakit ganitong naging kapalit, Panginoon? Sabi ni Jeremias, gumawa ko ng mabuti, ito bang maging kapalit niya? Itong masamang nangyayari sa akin ngayon. Isa pong natural at normal. Dapat lamang itong parang paghihinak, hindi lang paghihinakit, itong kalungkutan ni Jeremias. So, saan siya lulugar? Gayong gumawa siya ng mabuti, minamasama pa siya. Anong gagawin niya? Magiging masama na rin. Makikisama na rin sa baluktot at kasamaan ng kanyang mga pinangaralan. Siyempre, hindi. Hindi naman gagawin ni Jeremias yan. Ang matapang at naninindigan na propeta ng Diyos. Kasi ganyan din naman pong nangyari sa Panginoon. Ito'y ninilayan natin, pinaghandaan ang paghihirap niya at kamatayan sa krus. Sabi nga po natin, wala naman siyang kasalanan, pero ginawan siya ng kasalanan na mga kasinungalingan at mga hindi totoong paratang ang binigay sa kanya. Pero ang Panginoon hindi nagpatinag tulad ni Jeremias. Kahit siya'y pinatay, na natiling sa panig ng kabutihan. Kaya ito pong dalawang pagbasang ito, yung first reading at saka itong gospel, pinapaalala lang sa atin na sa usaping masama at mabuti, hindi pwedeng maging neutral. Kailangan mamili ka sa dalawa. Either na nasa panig ka ng mabuti o nasa panig ka ng mali at baluktot. Bilang Kristiyano, yan po ang dalawang pinagpipilian lang natin. Hindi pwedeng nasa gitna. Hindi pwedeng pumagitna. Kasi kahit nasa gitna ka, nasa maling pagpili ka. It's either you are for God or against God. It's either you are, kung nasa panig ka ng Diyos, nasa panig ka ng mabuti. Kung hindi, kung nasa neutral ka lang, hindi mo kinakampihan ng Diyos. Kaya ito po, naway ma-inspire tayo sa buhay ni Jeremias at lalo na sa halimbawa ng Panginoon na natiling tapat, mabuti hanggang kamatayan. At ako po, sa ganang akin, hindi baling pagalitan ako, hindi baling pagmumurahin ako,
Hindi baling sisiraan ako as long as nasa panig ako ng mabuti. Ng dahilan ng paninira, pagmumura, masasamang salita laban sa akin, ay bunga ng aking paninindigan para sa mabuti, para sa matuwid. San Jose matulid. Yan ang dapat gawin nating lahat. Tayong lahat, hindi lang si San Jose ang matuwid. Dapat mga Kristiyanong matuwid. At tayong lahat yon. Dapat sa buhay natin ang ating pagpanig lagi sa matuwid at tama. Ang matuwid at tama ang laging sa Diyos. Amen. Magsitayo po tayong lahat ngayon at sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ituro mo kaya kami ing tunay ng ulaga ning kasaywan. Ginoo, ituro mo kaya kami ing tunay ng ulaga ning kasaywan. Para king susuyo king Santa Iglesia, mit mong kababan dasanang iyalok, ing karelang kasaywan, karing kapararang Kristiyano, at naman magbiling antiwaring Panginoon lo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaya kami ing tunay ng ulaga ning kasaywan. Para karing magobra king gobyerno, kapilan man sana, eragagamitan ing karelang posisyon, para king sarili lang kapakanan at panyulong, nune para king kakayap ning balen, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaya kami ing tunay ng ulaga ning kasaywan. Para karing sablang ating Panginoon, mikatulala sana kang Kristo, ape pailalam king kayang sarili, karing mga lating Panginoon ning kayang panahon, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaya kami ing tunay ng ulaga ning kasaywan. Para kaya katangan, baywan no sana ning Ginoo ring kaya katang kaisipan, at patalastas na kaya katamo, ingban maging maragul, kailangan tang maging talasuyo, ban maging mumuna, kailangan tang maging alipan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kaya kami ing tunay ng ulaga ning kasaywan. Ngini po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Iba, ing pamagsilbi ka at karing paraming tao, ing pamag-aring kayabe mo. Sapuan mo kaya sanang tuki, king turu at halimbawa ng Jesus, anak mong mag-ari kambe mo, manggaman king alanganga. Amen. Dito pong makasadyang mag-oper, talakad na lang. Makiabe pong magkantakin dalit para king pamagsadya ka rin ngayon. Diyos
pakamalang kapatid, baniting kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa ning Ginoo ting dawon karinggamat mo. Kaya kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, tanggapan mo ring sakripisyo, may ting sakripisyo at kapamitan iting banala family ba regalo, itimawa mo kami king kasalanan, ama nalipan kay kami. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo man tabi kay kayo, At kaya ka timuri. yat na yorum puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang kaninuin pa. Diyos king alangang galubos mayupaya. King kaya kaming kapibabatan, king kasakitan, sasopan mo kaming mikatetagan, sumupil, king kaya kaming kayungyungan. King pamakyapos mi, king kalugaran mong anak, amig pakasakit para kaya kami. Ikakatula mo yung kapibabatan mi, at parang anan mo, ing kayapan mi, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Ulinita kang beri sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanadan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyalang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayamida ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuhaning tinape, at pepasalamat siya kaya ka. Pirasane, binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya itikongan at kananya. Ting ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinuhaning kalis, pasabayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis, ting ka na akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kayat, para kalisab lang tao. Ban keta, may patawaran na rin kasalanan. Natanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
ini kaganangan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapakmabayang pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman ni kapatad ming Pepa Inawan at maninayang sibing niya, lalo na yung talasuyo mong yamong Felicito, Cambera de Domingo, Senior, Junior, at Alma. Ading alwa pang mayang mo na biya. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya bilang Maria, ing birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, na kayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at ilupad kay malumong kaburian, king kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambayan at kaya, ipang mayupayang tutup, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayan tira pangabo sa mibuking banan ng taro, nga tamang ining mangangas, manalangin. Igawis mo kami o ginugis sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasawpan ni kaya kang pakadulo, parati kaming mikabus king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambiling maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Aning laban mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan, ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kang timurin. Ikakapatatangan po masyatangan po pugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan.
Malugod at maganakatang Ginoo, ning kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato. Ang tamang mayawos king hapunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat sa ikas kismeng mo amano mo. Umayab na ako. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, banking daratang a pambansa, ampon pang lokal a halalan, ing tunay ang mag-ari, yaing kaburyaning Diyos, ang mamantape, karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sabuatan, ban makapamirayin. Iligtas mo kami, Ginoo. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampon makitid, apan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran, apamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin,
Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensyami, gawan tunay tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kay kaldan, ing mangibabo, aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banin dignidad ning tao, ing palagi ang galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, ampon may na, ilaring migit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese, king kalikasan, eya milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong, iyang mamiedanan, king daklat ning kapayapan, ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos, at lugod kalupang tao, ing magintuntunan da, ring magnasang manungkulan, king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Itamongan po. Pastuling kaladwami, ampon talapagligtas, ni Meto Sikluban. Ing politika, yung pigkalog mo kaya kami. Meto nga panagkat, ba't sumuyo ka ring sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang yung pamanantabe mi, king politika, para ka ring botante, ampon kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo. At makasaw, ban sumulong kami, king kabanalan. Manggaman king alanangga. Amen. Manalangin tamo. Ay paming malagod, ingay Kristyang babye mo kaya kami bilang pangako ng alanganggang biye sa panakyasanang painturo king kaligtasan. Iti nga na doon may king kapamilya ng Kristong ginumi. Amen. Ding ginuman tabi kaya kayo. At kaya timurin. At bendisinan ako ng Diyos, may paintuto, ingi pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. umeta ng luguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat king Diyos. May oras po, dakal salam, magandang araw, maraming salamat. Nang ang kasakit
ing parokya ng Santa Monica, Ketibalen, Mexico, metong yang masayang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ning biye. Kaniting milabas sa banwa, ing parokya tamo matimid nung susulong ning programang maglayon king pamiganap ning be Kristiyano king kapamilatan na ning pamaglingap king komunidad. Ing banal na kapulungan, ing balayan ng Kristo. Uli niti, masaya mila pong dadake ke kayo, ding bunga na ning ke kayong masabal, at lugod ka rin kaparokyang lubos mangay langang saop at lingap. Deniring kaya katamong meging proyekto. Mumuna, pamamye saop ka rin kapatad tamong mangailangan anyang panahon ning lockdown. King saop na ding niyayaliwang aguman, kalupaning bayanihan musikahan ng Ryan Kayabyab, amponing Standard Chartered Bank. Kadwa, ing COVID Response Drive o ing CORD, may kasawap ka rin kaparokya tamong may home quarantine. Katlo, ing rice subsidy, ami pamye king aduang pulot siya mapamilya, ang miyembro da rin kaya katamong bisitas. Kapat, adopt a family program, ang maglayon sumuporta karing pamangailangang pinansyal. Katatawalyan, ing gift giving, ang may ganap karing kaya katamong bisitas, anyang Enero ning kasalukuyang banwa. Kaniting panahon ning Kwaresma, metong yang panahon ning grasya. Makipagsalita ya kaya katamo ing Ginoo, ban makyabe tamo king kiyang lasa at kamatayan. Kapamilatan daring panagkat ning pamanalangin o prayer, pamagayuno o fasting, ampon pamamyelimos o almsgiving. Deti masampat lang alimbawa ning kaya katamong pamakiramdam king balang metong kalupa ning panagkat ng Papa Francisco kaya katamo king Synod on Synodality o ing pamaglakbe anting metong abalayan ay abe-abe at makisan metong king Iba, Anak at king Banal Espiritu. Uli niti, agkatanda kayongan pong makyabe king programang awsan tamong Bieku Biemo at tinatag ning parokya para karing kapatad tamong lubos mangailangan. Iti metong yang paralan ban kanita makapakisan metong tamo king aos ning panahon ing pasiknangan ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo libutad ning takot ampon pamisagsagan at daralan ning pandemya. Makanano po ing gawan. Mumuna, malyari kayo pong midikil metong nga alkansya, bote, o lata, anong nuka rin nyo laibaldug din kaya kayong adawon para kaniting panahon ng Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayul, o kaya naman, iba't ka ring assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyo, king parti anong dumakalage ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar ning pibale-bale at abayan panalangin akapagnasan potang babaldog ing dawon. Itingke kayong maulang dapat, metong yang dalan, ban may paltutu ing paninasan ning parokya, karang miyayaliwang programa, ban may sulong ing biye. Malyari ula pong ibiye din kaya kayong alkansya, mag-umpisa king panahon ning pamanyubling me o Easter season. King kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession, king misa. Kalupan ning lugod ning iba kaya katamo, king pangadawon ning kayang anak, uli ning lasana at kamatayan king krus, manano na sanang ding eganaganang bininyagan, gumusaltangan at sumulong king pamisan metong king kasalpantayanan. Mananong na sanang king kapamilatan ning pamaylasa, ampon kamatayan ning ginuta mong Jesucristo, idala na katasangan king pangakabus tamo, kaniting daralanan tamong pandemya.
Santa Monica, ipanalangin mo kami.